Namirnice koje pozitivno djeluju na žensko hormonalno zdravlje su prije svega zeleno-lisnato povrće, kao što je rukola, zatim kupusnjače, kao što je brokoli, karfiol ili kelj, bobičasto voće, maslinovo ulje, sjemenke i orašasti plodovi, riba, integralne žetarce i pseudožetarce kao što je heljda, začinsko bilje zbog svog antiinflamatornog i antioksidativnog djelovanja i naravno generalno začini kao što su džumbir, kurkuma, bijeli luk i cimet, fermentisani proizvodi poput kefira i kiselog kupusa i na kraju cvekla koja ima fantastično djelovanje na žensku plodnost. 2018. godine sam imala strašnu trkačku povredu, pukla mi ahilova tetiva nakon kojeg je bilo gotovo nemoguće da ću se vratiti uopšte, međutim korak po korak i kilometar po kilometar. Prošle godine sam istrčala ne jedan, nego 2 polumaratona i svi su me pitali onako za koje vrijeme sam to uradila, ali to je apsolutno nebitno, bitno je da sam to uradila i da sam sebi dokazala da mogu. A obrok nakon trčanja bi bio recimo neka salata sa puno povrća, sa nekim integralnim žetarcama i proteinima, može to biti recimo dimljena pastrnka i naravno jako je bitno nadoknaditi elektrolite, pa u ovom ljetnom periodu preporučujem par kriški lubenice. Moj savjet je uživajte u hrani, malim ritualima kojim njegujete duh i tijelo i poklanjajte sebi cvijeće. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.